Lakhain korat trok duar bagri MSC constituency angkang lokhojan timung singnar arong asar kalitang boron singnar anang li Delhi rong supialong asumara tumluk kacalgi kacelang damahu kupai kilang no pen kesu kaculong loka jok se kacelang bom ta un idetsi non kititang arpum hem an kacewan jiaphan tangka kabi kisung thekte aporahun Karbianglong aning kimi nai abang pho Karbianglong Temas Council CM Dr. Tulian Ronghang local MSC Richard Tokbi yem la pente hamphang song atuma phan ahem song la pente lokhojan timung singnara rada tumpen mekri meglang pen kirak kachaha lokhojan pen berta pangda pon raja romphar News 24 Karbianglong Kardom ta job nin nang phanang ki tuning ripon ho CM sa ni ke ninja ta dekte lo ha dekhi si so manung ki chali do ete sa okay ha kisu ke mane ana samaram han kichilang dam pula sosar bura ke heman ke dam ki mise angke handang le ro keson yom ne lason kisu bimar chulong lok lo angke lason ada bihus dam dia lo angke non mangke si chilang bom ta un dia lo non ke ju sar burata be dia lo kichiwani phana hu bidanang pidunha putisar nang li phanang tuning ri le tholo mane angke joda lokho gambura lo nili polo nili asu piak leng mang lo sin nang li phanang tuning ri le tholo sa Kardom sa sem sa pini naliphan chuniri alam thegela phunlo je nili hu polo somar Delhi lo kichaldi atumfan kichilang dam pumar nadak pen dam ro pumar nithom nipli pini hopta ne anang arni nangman lo yo asi langli hala dakli pen se chalong lok masi nithom nipli ne guhat Delhi hospital si se chelang bom lo sitame un edelo nasi non bangso patient mate lakso dead body ni tum kichi wanjia phanta akisik sak dokok lo sar la si flight pen si wanji puta 2 lakh nahi ta hosa lasi nirtum ke upai masia velo lasi kachirok nali phan nang chohang nali aje upai pe hetame nirabdun bek thasa lasi nali phan chuning ri lo lan belo milike ningje ta thek theda lo